Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Karlitang sarsing teron langkung habe alangli amahang kitek ingdeng parusira inkodanar kep kichok arani misen pen katalon pon. Sarsing teron langkung habe komatlo pulotangje alangli hello district council kewan abang alanglita inutlo lapen karbi ador baralong amai phu kechocheng abang phulo sonsi pini thang thanga chiklo ni phai trok siar ni ingdeng parusira inkodanar kep kechok alangli amahang kithek arni sarsing teron langkung habe memorial town hall along phu sarsing teron asu ratul teron kabin teron pi kache teron pi lapen adonarap lapen karbi anglo autonomous council atumpen talon ponsi misen pen talon pon Bangso amayalong aluhiaman pen CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan chophapon si misen pen mai pachun pon. Di Pupen Nangkelo Berta Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel. Harus sering kora nerkep langkung habi mate saksing terong apan buat ini sering kalau nolong ini jadi asu hisapen ni garong Terima pilih kaya lapanan yang kan hot bangkit niritung alangli alam kini itu apa lantek asal kini macam kalau terus konsil pen kerap aja ini pen ini bangkit alu pakang lo so alu tuilong sulit tu mama kesi amunit kumama Karbi Anglong district ke hang Tumbak pada mikir sekolah tu kehang, tumbak kehang, kita mai tu bicara bang, si bosan non molom awi, cuma di sini om nak, di sini om muda pen, kita pinian ni bangke, alut kui kang lupa, non ke amuni dapan sini pun, ahong amuni dapan kipudun dia tungsi om nak lupa, bos alut kui lupa kerja ini pen non bangke, ada weta amuni dapan bang ke sini pun pusi, ning hello, an susi Muning bang ansi mana kritik satu bisa tampil ini sana kau bisa maka sebenarnya kecok si elong oni tu kau kata elong oni kecok si elong ta kepacok la solo tu kaku pakai ini tu kajian lo mas konsil ini tu mas CM salsi kupon si dak naik si tong don ini tu pot musri akhai pada sore ini orang di Tadolo, dan konsil orang itu advisor, CM advisor, chief advisor pencenglok, Elvin Teron pencenglok, orang sing Teron Tadolo, dan konsil Teron Tadolo, dan dak itu laso Milo, anso saya alir jam naik pidun, itu ex MLA mada ex minister Poliram Terang Salto, saya tunggu si Don Rap tunggu dulu. Impen Karbi ramai pen dulu, tapi social organization pen impen dulu. Si alang litum na si tong dulu make itu kan si ansi mononti ansi kimihi kan si atowar ke nak lakon bono. Singteron langkung habe founder Karbi Dorbar amai kelas tu kami hangkit ke laki ningkan paro krisira ningkan paro isira ningkan korna kep kecom wana kan tu it warding seri lo tu kami hangkit ke laso kecok ke karjala autonomous council pensi itu kideng laso saya ingin kan karjala autonomous council pensi laso kami hangkit ke kami pakai talon Sila so cikimu talon long ita citong langli lamu so lutui da meni ala tuma family hin kapre ka sai neng kali saksi don la ko api na to citi bek nang ji district nang ji la so ke japon mai fu ke saksi tron la ko habelo la pen ke konjun dan jeron sia trike
laki sistem sing lapen ke cerap tu tum an ke dulu yang rong par penceng lo menyeram lang di penceng lo lapen ke penana bang fu ben ke manta so cerap lo so be penceng lo asing di penceng lo nabi longi di penceng lo penana tu ke laso disini buka cerap kita ke cerap tu melong aku dia mai fu ke sar sindrom lang Kasi karbelong no chile kelang be karbelong ara do aram patame uthot nile tum karbelong no chile hepen kadom pipa jet lo kadom ani wang tame ni tum karbelong no chile pen project la pen kerang sot peta na kan pure so si ni le host tame nani tum phala kerang sot la pen project la peta na kan je fancy ni arja ko namla kodatuma product ni ladak khai ko truck duar bagori emisi ko si ko parlo Dahiri number 1 along si dili to ladak dahiri number 1 along dili kidun mate ladak alabak somai lo nak kubri do na bangke tapos lingkan haro isi ke chok jubili ketalon aja mekelon sini li deklo ladak dahiri number 1 baptis church of pen lingkan haro isira kecok kaju bili kita tolong sini itu ada kuana ningkan men sekeceng pulutan radak suri krisir kebra in para truck asengkan penceng ponsi piring suri yang para truck adang plengsi kelam tang aso cekro thang ni pipe ko pen pipe truck sian pinian radak rata mai pi padu pono abang so rata mai pi ki padu ponarong alu siapan pen kace tongdun ladak reverend atumdo pastor atumdo lepen nampak tapi ada jubisan reverend pastor pen ada malam than kadu kawit tapi ekram tanggal ni pen pondo lepen pini leton tapi alam pen than pajir pon dahiri number 1 mundulia pala ding pati tekang ading parung tekang apusona asai tapi alam tum alam the hewi tapi alam tum than pon lepen jubisan ada mapan kiro lepen karcho adun hewi tapi alam tum blun pon lo lepen nampak tapi ladak Dahiri baptis church samundri itu ninga rong pen mungkin haro kecok aju beli talonong kota merah tu ada makai kiro kacu cuci kai ke thang di pipe po asal cikgu di pipe po pen pin choksiana tu cuci kiro ada mapan pi pajur pondo tapi nampak ada merah dak langmi sen asal seri tek pono ada aprang keja mate aprang iklim barim dah masa samundri ke tekang atum same foto hui same dak ke kibi pondo tapi nampak ada monduli si ladak monduli si tak putu tapi kadang bela tu liar lon dan kita pon itu tek polong jitar macam kalau nasi ada kamera person paklan putar lapu yang lo ladak langmis sen pen dahiri number 1 baptis monduli atau member sahem tu tum an ladak foto lo alan tu muhor lo pasti import tapi ladak dahiri baptis monduli atau tempel bangso asai mati bangso nikam baru ke coklat jubili ke talonji komen tu ben kan masih kacedang pon tapi nampak tapi ladak tapuan pendel hem kiti tapi nampak tapi ladak program maluhi tu han ke chopapon tapi nampak tapi ke chugi nak do kabe cross mate kinang do thidung do posi ladak alan tu monduli sisi ke dang ma padalan tu si cipador chot matang te adu kaprek ke thegi dina medala tu kerap ke chuhang do ma takado be ang to lab ka chiri poncha fan dit ma dimok tong an huri no tapi nampak tapi pada kaprang ke jabang ko itu maksudkan haro isi ke chok halo kasi kiramtang kumat pastor ben selamang somonduli chapo nama tapi nampak ada meladak kumada bang husin dan bang somonduli ke kangceng ma lai huilam kacili je phan ang alam kadu we kacili je phan siri to kar benglong chero apitu meladak hungri dun lo nampak ada meladak duar baguri apherang ke aputung pani tum hungri dun si nile tum alam tum phan tum lang ke ajura pet po asi kadu ko benal tum ang to lam kacili je phan tum lang pon thuinon asi kadu ko ben lo na bangke alam itu lam thele aju polikta ladak dahiri number 1 kan paru si kecok ketalon nan jubili raw nan kidu na tumdo kaprek monduli pen ke bang kaprek hawar pen ke bang tum fan ni na the ar ju panji siaran itu ladak ke bang pen ke theklom kopi ku person ma selang itu fan the ar ju panji akai pangsil elemen jitan har Nilmen Burbur Singh Narvo. nali kunat pen tong bang Andai Thor below salesman. nali pini ladak dahiri number 1 baptis church tum pen ingkan paru ke chokaju bili ke talon lo na kidun person na ke thek Ahokla ningarong pigalam lo pini dadak
Dahari One Baptist Church along na chitong long pot pini na humi me itum dang menit dopik ni orang pik at hilason itum jubilee ka thekan long ke itum ko pai me pikalam lage anam herdi me ben joksi chitong long lo busi ni orang pik lo sialang li petame la da ke thek polong pulo tangte lang mission ang son si thek polong sialang le pen lam thei chi paklang polo ta pen porta pe pinang do la dak rang don tum pen porta me la dak kar ini tum kar beng long alo no namat kar beng long education yam recharge to bi ala ita me la dak ang chitong du la si alam li petame le tum lam thei ar punchi la si ka do ke person ka thek polo ningarong piglo bini dak ningkan pharu sigi chok lobang so number 1 de huri long amon de long bangso ningkan pharu sigi chok talon long dili tanali den to ningarong par piglo se arnam kero choro par piglo sa la salam thei paklang mon pa si dak dwar bogori along no namat ka do ka we te kok tiket phang kelang du ka phang kelang pona bang phulo halang li tame video chairman halang li tame ta theklong ben yarong pik puselang ni la phesi paklang polo tapen parta mi la dak itu mi long education em sardo ani patame ni la phe arju ponji baba long practice tu akan photo ke chaka ju video na kedun kali ni pasok Aprangsi Dahari number 1 Baptist Church Amondoli afana Kirupilo la penatum Ningkan Pharo Jubilee Katalon so Jubilee celebration along la Mondoli member do ana tuma fan seminili big congratulation alang tum fan Kirupilo la penalang tum seminili fan la so apo nili fan sami nang chitong dun tu pu pena join nang alu nang pha pena joksi nili pini nang chitong dun lo la pen Jubilee ekdom chun pamilo ningarong pik hangjang lo kado kabe same thekpon long lo da kudam signara rong long son arong long ana togang bong same pini ningkan pharo Jubilee mane centenary celebrate long pot anam fana kirupilo Aprangsi nalitum media korte tamhan nilitum Dahari number 1 Baptist Mondoli pen ningkan pharo Jubilee celebration committee hoi pen kardom pajirlo kardom nilitum ningkan pharo Jubilee talon nang po kaching wai ke pharo kristal kepra surihini rakre pho ningkan sinitum chingwai pon lo pen ningkan kep ajak an bini nang ke plengan yan bangan ningkan kep ke chok lo ningkan kep aja ang bong sini tum lada kado we Mondoli si chingki chingwai chirung cherek kado ka we pen pini ni tum pichun long pe mela la pen aparta mela bang so Jubilee along ni tum Mondoli ingkoi rahini la pen fellowship hini la pen kaprek denomination no man sami ni tum hang lo la pen ni tum ka chopa teng pen ni tum along nang chingrum don lo ala tum ke wang tum an phan tame ni tum celebration committee hoi pen ala ni tum phan akiro tame pajiro la pen aparta me Karbiang long ton mas council pen ni tom chinghoni Richard Tokbi education in charge alang li sami ni tom long nang chitong don la puson si kaprek rat chari tom sami ni tom long wang si pini la bang so Jubilee along nili tom aphan ning nang pe the don la pen alir alom nang pi don la puson aposi nili la det ke chari tom han sami ni tom Dahari number 1 Baptist Mondoli hoi pen alang li tom aphan akiro pi pajir don la pen aparta me nitum la pu an armu chitong ji punitum ning amata dam de ining the ta ve sitame ko son pen ne nitum la bangso ningkan pharo Jubilee kape man pen jok te bok tere ya Mondoli atom la pen kaprek akorte ingjir dom same ongdung nilitum along wangsi pini alang litum pen nitum kereng at arna ma phan nitum anong kape thelong kiro ka cho long aposi nilitum kaddo kabe Mondoli si tame tum ningarong lo la pen arnam pen ahir jume long po posini tom ning thelo la pen kroila nai tum kan pharo si to yat lo nai to Mondoli don kan ni lo ne tom Mondoli arta ta me ning kan pharo lo la pen a don ta non don pharo chok et lo Amondoli keseng keteng ahut don ko an pensi keteng ikon nang ne tom Mondoli ke cheng si ke hala ne tom loki mo long ta me do lo don pho pen si Mondoli seng pang cheng lo pen hala bang so pen pinia ni an bang ke don pharo ke pleng lo arta ta me ningkan pharo ke chok lo Dala so Amondoli keteng ahut pastor apen non ke do boma pastor an ke bang to ana bang tuki
pastor dak pen labang so manduli pen man tang nele tom ke cheng si hala ki chu sing na kari tang ki chu sing na pastor ba nang pang cheng si non ke do bom sar moses sing na pastor ana bang ke bang thom ke ra thom an pastor playing lo antena ni tum kita kono teng tulo te non na tum alilo na dum dopti hinangan na itma approachana bangki antena la bangsulo tum monduri sisi ke cedang ma manante an kopek pen tamen tum pana kirap dun arap som dun o lage ni tum mondoli sisi ka chirong a theke ni tum ke cheng si ka phe ke e ba si pang cheng la pen wang lo ni tum coming dat lo fesari ke hot la pen ke group proxy la posan ni tum taxi kam da ming dat lo a group tin ben da me suri plikep suri phokep la posan nang joma don bom lo wan bom lo la pen nili nok song ahin na tum setame la dang nok song crystal cap ando ni tum rong si la nok song tin pen chirung cherek pen lak troxy ra suri troxy cap ra pho an ni tum la bang son nok song man da me long lo la pen jung pen da me ni tum hang he setame ning ke me pen ni tum ching hon em education em richard tok bi da me lak si nang pidun la pen rem sing rong phar da me ni tum phan lak si nang pidun la pen mla dr numul momien da me ni tum han lak isi alang list da me nang pidun lo la pen apar da me la dak te bok tere mondoli tum alang itum la suri cap suri pho la poson nang cherap dun lo la pen jung da me nang cherap dun la pen ni tum la dak rong si da me non la ni tum ka rap pe da tum an da me suri koi suri thom cap la poson si jubilia phan nang cherap dun tum sai se la ke ni tum mondoli si tum bang lo antena tum la bang mai lo lam ki pasan je phan telebing ke sapon dum ma karamen na do nele tum la dak celebration committee pen ka chingwa ya teng pen ni tum Karbiang Long Baptist Convention abarim kongchon bang represent Davidson ing ti alang phan da me hang lo la pen apar da me executive secretary represent Tenson be la pen apar dok muka assistant pastor reverend dr Anderson Tokbi alai tum han sin ni tum chu pha pon lo hang pon lo Pinye berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi